Zahvaljujem, uvažene dame i gospodo. Prije svega dozvolite da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu, da prisustvujete današnjoj preskonferenciji, da pozdravim našu dragu Jovanku Radičević i na samom početku da joj se zahvalim zbog toga što inicijativa koja je pokrenuta prije, sad već mogu slobodno reći, godinu dana, konačno se realizuje. Zahvalnost također zbog toga što je prepoznala potencijale u opštini Bar, da se jedan ovakav, po prvi put, međunarodni kamp za rukometašice organizuje u opštini Bar i time se potvrdi još jednom ono što mi sa ponosom ističemo, a to je da je Bar grad šampiona i da će upravo tokom ovog rukometnog kampa, ja sam uvjeren, se formirati i nove šampionke koje će proslaviti i crnogorski rukomet i ne samo crnogorski nego i evropski rukomet kako je to i Jovanka radila. Ono što također želim da istaknem, a to je da je velika čast i privilegija da jedno takvo rukometno ime odluči da po prvi put kamp organizuje u opštini Bar uz podršku sportskog centra i svih nas koji ćemo maksimalno pružiti podršku za realizaciju ovakvog jednog projekta i da je zaista i privilegija i čast da upravo rukometna heroina, a reći ću i heroina crnogorskog sporta, svoju karijeru možda gradi na jedan možda drugačiji način upravo kroz formiranje, odnosno organizaciju ovog kampa. Želim da istaknem da se radujemo svim onim pripremnim aktivnostima, ali i samoj organizaciji kampa, da ćemo pružiti maksimalnu podršku i ono što me posebno raduje i činjenica da će i djevojčice iz Bara biti u prilici da uzmu aktivno učešće u ovom kampu, s obzirom da, već sam istakao, Bar jeste grad šampiona, odnosno šampionki. Rukometna tradicija u našem gradu je prepoznata i ono što nas posebno čini sretnim je i činjenica da rukometni klub Mornar 7 je jedan od rijetkih, ako ne jedini klub u Crnoj Gori koji ima takmičarske selekcije u prvoj ligi i u muškoj i u ženskoj kategoriji. Time se nastavlja jedna sjajna rukometna tradicija, svakako Jovanka ti ćeš dati puni doprinos i daljoj popularizaciji samog rukometa u našem gradu i da zajedno ispisujemo nove uspješne stranice istorije barskog sporta, odnosno crnogorskog sporta, s obzirom da ipak tvoje prisustvo je i malo šire od ovog našeg lokalnog.